Penuh misi sa takad iswang dat sambayang. Kinarhingan iswang kerjaan sorga, kaswaban diti insan pod. Rumi katay kumadia, maya diti kebaktian borosa dusun. Mempah dad iswang kebaktian diti, gisambat isi sa pakinangan dahay. Tina sambayang dahay iswang ngaran di Tuhan Yesus. Amin. Kaya sanang sabon insan po kumadatid insanan. Harapot kita hangindud apa din nakapamurus. Atumbay anak ko dat ang suwab to kad pasik kabay na tulandat ke. Dahing hot aswab o pasik. Antakan dat tulandat ko itadaw ko basanan. Kaubasan na pa nga awal apa sikit tada kaubasan ke ina pa yung mamutungam pukul 2 pakaswabon no mamanaw no may tumuang pakarajat pajabat nga awal pohom kasadya no nga hari sabat to pohom palan-palan to ay magido hari sabat kage penggoring ngamiri ko amo. Okay. Kaswaban na po ba no? Nga tajuk na po panambarasan dati nga iswang na po beras sa malayo nga taman penyerahan diri. Tinapot taman iti nga bila dati miagal po ko taman bunga. Jadi maya na padila tuluh hila panambarasan dati bay no nga iti kamayan dat paingkukuroh takod papatahak ko kinarahingan dat ginawo kaposian dati nga haro hikadaw ti kamayan dat taman indo pa sikul-sikul Adventist nga haro nagikadaw ti kamayan dat taman berdoa taman permainan taman bunga. Jadi iswang dat keposian rohani dati nga harahiti kamayan dat taman penyerahan diri. Nga idusun na padim taman kan padi nga paci beri angkel tamanon taman ngede lo di taman ka. Itinopod dahayom. Hey lo di taman kan pohom. Oh, patutunan at isay taman. Taman sang kampung kadaw kuman di ba okay. Ayat na padati nga iswang dat Amsal 23 ayat 26 minoboros oy tanakku patahako no ginawo no kumadoho palagasok na dat ina na pamatano nga asimbayan miam pilot ralan ko pologasan dat iti na paginawah dati nga tenang kapuriman do asimbayan to ko di ralan di haro okay. Jadi iswang na padat penyerahan diri papatahak to ko kaposian dati kumakinarahingan nga okon ko ainsa na napatit kapurimanan dati nga painsala ina pagyakan ni habid di nga karay to ti karohian iti kahendak jadi akon ko ainsa na napod iti napod kahendak nga akon ko ainsanan dot sunong haro higit ti kamundat kahendak kot ang sunong nunu na pahit kasunsudan dati nga mimpo ni man tadi di karahian dati. Jadi ako ni ko ansanan no pati karahian nga osonong harohit ang osonong. Iswang no pod papatahak tokod kapasyon dati kumakinarahingan nga harohi kadaw tit kumayan dat kehendak yang salah. Iti na po kumuindat kehendak yang salah nga ini pintangkid mantadidit
katumbayaan dit pain tapot it osanong. Jadi may taka intanga yang pain kurit kamayan dat penyerahan maya itit karahian dit pain tangkin. Iti na pa kamayan dat kehendak yang salah ikarahian dat pain salah nga yati na pohom mumbal toko dat menimban itit kapasian rohani dati mantadat isaliwan. Kemudian na padi nga inahit isaliwan not pasimbanan adi ayla na suang ginawa. Jadi irih na pakadidi nga painsala kakaritir di rati na pala dilo nga sera na pod menimban takod dit karahian dati isuang dat taman penyerahan dati nga inapahiralan dati de menimban nga mantadet isuang ginawa okon ko mantadidit okito datulun nga i mantadidit isuang ginawa dati sakira na pa dat asano nga ginawa no asano nga kababayuhan dati pamumusaraw dati inapanday kalabos nga asanong niyagal ko asanong na paginawa no kababarasan no nga asanong no ikababayuhan nunuhiman no pabuato nga magiwayo-wayo no kamayan na pa diti itang pinay nga inapahiparbuatan dati dat ang asanong nga akan ko papakita dat ginawa na pa dati nga asanong tu iti na perbuatan iti kawawayon kababayuhan nga milahi wansay-wansayon sayra na pundad miyagal ka haratang balot dati sigog kadidat kailay to kod hara perbuatan di siyad it atarimod pamusarahan te ka it isaliwan dat pamusarahan dati nga haron dehit ginaw dati ay ako hindi ka piyo tumbayaan dat iya di siya hoy ka hadi mo ng katumbayaan nga irini kamoyan kud iti napat kababayuhan kawawayan perbuatan dati nga milawon sayon insan tempo nga kaintalang nandahit nunuh kapiyat isuang ginawa daw asaro takad audutanit ti gisambot irinanda kanta-kandat kaunsuh takananda sebab mantadidit tindakan da isaliwan da kita dati jadi itinapadit taman penyerahan diri dati kumakin rahingan nga inapahit karahian di painsala kehendak yang salah dahil nga yati na pa nga menimban mimpud mantadahiri saliwan ay benda salah kapaya hitidid di ba nga inapahi pagangatan dat ay pelajaran dati da bayan nga sera na pa menimban takatit taman rohani dati nga panimpunan na pa di nga iswang na ginawa akan kahirid maya ditit nunuhi kasaliwan jadi iri pagihid haray isa ayat idid gaham akan kay sumuangat haram ayat kontroversi matitik akan kay sumua nga haram nga isumaliwan ka jadi iswang na paginaw dati tinga nunu na pa iswang ginaw dati iri nanday kasaliwan akito naging na kapiyo akani ka asanang na mangintang kat nunuhiti ka mo na iswang kat ginawa miyagal na po di mikaruhang mikaruhang na po antam antakan na po dit misisinta na gi ita po nakakawin nga to kum aramain pa mimanggat isya na ko piyo pa yung buli-buli ka na di ginawa kakawin nanda nga haranan na ito nga 1 taon 2 taon 2 tanak 3 tanak nga
mintalangan deh suang ginawa kopiyo isang baka boros ngayon yun do kopiyo kay pamah kah yun do kopiyo kay pamadidi tu iti no pagiat tindakan luar nga milo to kalisokon nga suang ginawa no po dati ata ka milo lisokon insan ta daw nga kaintalangi kasari nga muntak no pa kinarahingan ng pengkura ta kadi mo mali sa pasuang ginawa jadi ino pa dihit kababayuhan dat ataupun karahian kehendak kit painsala ilo dilo nga iyati na po nga mumbal to ko dat menimban dat taman penyerahan dati mimpun dat luaran nga ino pa dahi pagangatan dahiti nga pagulunan ta kadati perubahan dalaman isuang na ginawa dati haradi kaguti kemudian dat kehendak yang benar karahian dapat ipain tepot nga iati na po manahak dat kuasa memilih dati kumakin rahingan bagi dat ihom itinahit apangkal kopiyo ita susah tu iati na patim tadaw nga tumaguang ki karahian dati tadaw nga ino po hit tujuan da kapasian dati nga i karahian to ko mano ko dadid iyati ka kano ko iyati miagaliti iti iri no hitaguangan dati kakitanan po nga ino po pilihan dati di nga akon ko insanan no po nga karahian da kinarahingan itinahit kamuyan kud apangkal tu ino po hit karahian na po yung topot kad hiti nga iati na po nga manahak to ka kuasa dit memili kuma kinarahingan ino pa'y kuasa pilihan dati di nga kumada kinarahingan akon ko ikarahian dati tulisan di Ellen White isuang dat pelajaran dati do bayno minaborak sa miagaliti ailan dati dat iti na kuasa memilih nga pinatahak di kinarahingan kumatulun iti na dahit perlu gunaon da tulun yati sebagai tulun tu hara kuasa memilih to ko yati na po maambil manimban dahat ginawa dati dat sumandiri nga miloh tako dat memilih melayani da kinarahingan miloh tako papatahak kuma kinarahingan nunuhi karahian dati isyo na panda nga kumaraja dat isuang da ginawa dati gisambo iyati na po nga milang mga raja dat nunuhit kontok ko ipagintangan da kinarahingan jadi ilo dadi hit panuhuan da isuang pelajaran dati mandati palagoso i kinarahingan dat manguhup dati da mangumbangan ditit karahian dati isuang kakapasian dati maya ditit karohanian nga tumbayaan to ko dat isuang ngapod retan kadilo taman penyerahan diri isuang ngapod taman penyerahan diri ilo nga ilat sakit takaraton nga sumuni kadaw miagal naman da di mananam tanam boboson no datid miagal ko mananam baparay manuh to ko dad inay parayo sumuni nga no kadid gumu isakot tet mintalang iti na po dahayom harnay kamundo gipun ini gipun na bubos susah mamatay lah isalinatad rumput Malaysia
gumo no harna nga ibaboh kan kuno po katutunom no nga kambing nga haro. Gumo no po sakot itong tanak tagutoy puntikara haro no po ti sakot no mintalang iswang dat ay taman penyerahan diri dati do kumakinorahingan nga gumo iti sakot takaraton da sumuni paing kukurah ta di dat supaya ino pa sakot-sakot ti nga sumuni milan pada ade ngon pingkodongo yung mangutus moedat ino pa karaton di nga okodong iyati na po perlu ta ko dat memilih papasilih da kinarahingan sebagai minamangun iswang na kapasian dati hali pia paingigit ta kinarahingan nga gumo na pati pagumbalan iswang na kapasian dati opurimanan ka amu sayra na pagkatarimo ta ko adat Tuhan Yesus iswang na kapasian dati nga kon nagidat gumumu itit pagumbalan da rumikot paingkura kaya kau dit nakatarimo nagid katakanlah iswang da pertobatan maya dit ibaptisan sayra na pagyando baptisan ta kad di nga baris nanda baris bahit nabaptis ka iri nanda mo gitabi ngonto ko tabiyo ina nga baptisam boros na padati nga tahniyah kah nga tahniyah nigarin nabaptis gya tahniyah puji Tuhan ka nga man na pumandi dati purimana dati puden do iati sayra nakawaya to kaddi nga minanarimo ta kana padit pertobatan baptisan itu nga sebagai iso cabaran kumadati okon ogi dat kataguang to di kaposian dat gumo kabaling kahangan nagidadi minakibaptis ka din sayra na pod kapasian na po dati nga misapit ti karahyan na pamagunan nga irinagid ako nagimiagalit agayo pagumbalan kumadati irinay kaman dito Tuhan Yesus sa rumikot ako mangigit ako dangol gayang kasi tu sayra na pagkatarimo to kapasian papatahak to kapasian kumakinarahingan nga ina pahit kapasian dati ikarahyan da pamagunan nga misap jadi agayo di cabaran dati titampinay ngay nuno na padihit mila dati pendalanon ay na suway nga iyati na pa nga papatahak da kapasian dati di pempanu kumakinarahingan ata kamilad sampaping dong kinarahingan sampaping odorogon teko ikorohyan na pamagunan tu sayra na pamiagalit di nga nuridi mialit piolit miala piala milapis pilapis iti kapurimanan dati irinan dad asusah idi tumanud da kinarahingan ka ina pa asusah idi nga karahian da pamagunan igitan ta ko pakasari sa kira na pod saraw ko di himinanano mo ko lusong tapurak pailan ndo ti tamaha dat tanaman ko lusong ina po'y tanom ko pia diri nga limaw kasturi bo jadi dadamot tet manda da gumayo iti limaw kasturi tanaman ko lusong ka ginawa katanamay na di lusong nga agayo ti ganda ganganid di ihinta lang ka ako'y ginawod tanaman ko kasang ka tu iti no pagya lusong nga kasang nga pa nga monsid itana lusong nga pa nga minsawat ta sumuni jadi misuay di ralan di bo kago nga ndo sidung ilo lusong ka umbal mo ti di sinumuni nga hinggo po di
ina pa di lusong nga angaraat tadi ranggis-ranggis po di pansusuni nga ang silaw raon adi sumunong halik piad asidong tu magirolat-rolat gari iswag na kapasian rohani dati nga miagalid di mahanta ka na pa di pirolata dit karahihan na pamagunan nga oh mumbal na din minggayo hi karahihan na pamagunan nga ay gadi obulit tiyoti kakagog nga ino pa hit asan ang kahiri nga man no pa piharaw dong kinarahingan iri no kada na suway no kadi amo ti asan ang gaduog asan ang gaduo hotuan ka sira na pondo duo hotuan nga iri ni milapaw isay madi human kuti ka kadang-kadang gat haro hiti kamoyan dat ay kopi gugu dahil nga di man tanudo oke jadi ini padahit pilihan dati dot papatahak kokoposian dati do kumakin rohingan nga pagangatan na pada diti nga pati lambus kasari akan di kami simpan miagal na di kapurimanan dati di bertobat takonogi iyo di nadahi kapurimanan dati pati lambus piridahi mantoko iriday korohian kinorohingan tinupagya kaposian dati tinga ikamuanda tulundat miagalilot roda ilan na pakaganda roda ilo nga isawat na sumanum siriba nom hamad na panung igalibang hamad na panung iwanan iti kaposian dati kamayan na po nga iti papatahak to kaposian dati kumakin rohingan nga miagal na kikadaw di sayra na po karuba takotit pagindalanan na kaposian imiagalit kahimpit na dati ikamanda tulun dat tuntutan hidup nga hirinon do dat inapanday rohani dati nga kung ngayon na hirid hamad panangigalibang teka panangiwanan borosan na po dati i-jam lah katakan na rohani na po dati dit antakan ni bertobat ako nga hirid jam 12 nga kawaya na diti kamo yun dat pagumbalan na pamagunan tuntutan hidup ino pa di rohani dati nga minoy di diri jam 3 humamad di jam 3 kontok nakagud pagumbalan gisambo iyati na pa nga kapurimandat kaposyon na pa miyampay kinarhingan nga asusa ino pa di rohani dati nga minoy di diri jam 6 nga rikot takaguti tambalot dat ay banda ka piya tabayan na ginawa ba ka nugya di salaki na rahingan to yati ka piya di hat kapalidon no ka mine paboras ke mine panasihat tungag na kaguhi karohanian dati hiri jam 9 kausay na kagud kasuwayanan na pamagunan bencana ngatuk otopat kape pumadilo dong kitab kam ingkakat na di kaguti katumbayan hiri jam 12 ke iti rohani dati kasari-sari na kawaya dumiya galide ino pa di cabaran dat agayo to kumadati tinga paingkuroh tako dat ay moid ino pa hi katumbayan dati di nga hiri kasari jam 12 akon ko mo diri jam 3 mada ta kadadid hiri jam 6 ge akon ko ihiri jam 9 nga hiri kasari jam 12 ikatumbayaan dati okay sayra na po bertobat ko katarimo takot ti pertobatan nga miagalidit terus tarang ge
Saya na pakatarimo takati pertobatan nga manta ko da suho dat bersaksi. Aya tampinay Milan minta maaf dusun pula ini. Nga karati no badadi Milan nila dusun to bay na bo. Okay. Saya na pod katarimo takod Tuhan Yesus isuang nakapasyon dati nga pira-pira tulan suhuan to ko na bersaksi. Secara jujur iati sebagai anggota-anggota di nakapagulo nga ulam na kuragari to orahian ta kano mo ipinsuho di tangulun ge. Isiyo suhuan ta ko to wagu po bertobat na manto ko pakinangohom paing kukurohot pangalaman di siya ka. Iya di karahian to ko. Jadi pinsuhuan itit wagu pernah ngabaptis. Wagu bertobat. Nga mati asanang kopi ari semua no intang-intangan ganom obas siya mingka kata idapan kamu. Ano pa di obas nga si ganom minta langi ginaw siya babay no ako po may sambayang kamatu gitu. Jadi may na di suho na di manhak da kesaksian. Ya kayum ya ho mungkin nakombal ko nakawaya gitu. Nga nunuy pasunudan dati. Mangusik kau ako nakapian nakatarimo hitit kebenaran ka. Ina pa ikopasian ko di laidam paingkam pengertian kulat Alkitab di gulu pangayat ti ka. Painsala nakapiyahi katumbayaan ko. Nga bayno nakatarimo nakarati ako diti boros kinarhenganam. Mangusik kau ako na di kapiyaw ka. Iri pertama serad talib to ko bertobat. Nga harmadi nga piro-piro na dilinaid 1 tahun 2 tahun mumbaladid membawang di tangat nyampai di tambalut hir sigog kadik kapuri manta kod rugi na di sinumang SDE saya na ko ikong bala kapuriman na tiyad hiri to ko jama namit tiddan dagi kapuriman dat rugi na di minakibaptis na pangain na pa'y kapurimanan dati di nga hiri na di jamanam nga anuan pa di kago sa mga tubay na hom kalapasit ti kabaktianam karangaw takat panambarasanam mo'y nandad hiri jam 9 kagoy katumbayaan ke. Jadi sayra na pa di mogi baburas miyampay di tambalot nga ay rugi ako na sinumo ang SDN ako mo akitanod ang aswaw tamad di lala akitanod ang aswaw tamad di la SDE nga kasuwang ka na pakapiyad SDE ham kan ka iyala ka bah saya ko tiyad di iti na paggereja dati nga ayin tutunan dat ang aswaw tangulun mesra ilayanan nga osanong ka nga atumbayaan ka amo agumo itit jamaat dati dat sumaliwan mantad Adventist nakuro alapisanid dit inapay timpunan gi aswaw kadila nga sayra ndok kasuwang kapiya nga hiri nagindak kapurimanam karati ilad taruk pula di orang itu kando. Jadi iati sebagai Adventist ngai inakatarimo dat Tuhan Yesus inakapagulo may takon na pati lambuso hubungan datid osonong kumat ilat tar utama dit wagu pa nakatarimo da kebenaran ngai may dat kada da mo boras silad kada ilo mo boras kapuriman dat rugi da nakaswangi Adventist to taruk ba di orang itu kade jadi itit
pertobatan dati sira nepod isaliwan no kehendak yang salah hingga inapay perubahan nga isaliwan no sira do kasuang kapia tangaulun nga kailoh naging dahilan yati kapia himati adventis ka. Jadi pastikan da itinapod perubahan dat kapasian dati nga mantad da iswang iti gereja dati nga perubahan kita tulun mantad da iswang akon kay isaliwan sira na padi kasuang di siya nga sudah pun do osanong isaliwan kasuang nga tau kum osanong ya ko pihoy ka mada takadadid it isaliwan dat alumis nga iswang na padi nga arat mantak na po nga alumis sa isaliwan kasuang di kapia diri ruangan di nga okon gidid oy tapat ako piyoy ka yun di jadi iyati na hit oporluh tako dat sumimban usaman tako usahawo itit kasimbanan iswang kapasian dati nakurah tu kombal tako dulu momok isok na pohot sebab nga nakasari rogon pasalawan dati lagi ay do gyud akon kay rogon boh nga ata kay maalimon dat haray tik dati dok korohyan kehendak kadang-kadang kat dati korohyan at paparatu dati jadi inopadit seruan dat kasuabon do bay no nga opurimanan no padit dati lam kadadid kahiyon na mingwol at aya susah ka kaubasan matid imasuarat at yun digi sira na po na dahari isa oman bincango nga ay susah ini kamaan lagi magihumaralan kapuriman to ko na po did ihati na po nga hirit taman dit o gumuisakot torogon damintalang may to ko no pingkadang ayre pingutuso iri na dadi tujuan to ko datimpud denda may to ko panatasay dat mangila na it taman penyerahan dati kumakin rohingya siyaw dati tu mungkin dat naretani paribadi takur ilat pelajaran dati do kaswabon na bay no memang go atapot tat iswang na gereja dati nga iti na paggosip nga it membawang kadid denda di bo asaru daharo kadang-kadang nga iti nagiit milad mamaratu ditit jemaat datid iswang da gereja imilad sira no pon dad auruan nandad abawang nga apadasan nandam milad na sumaliwan jadi iringay ni oporlu dati da pasarahon no kumakinarahingan may dat inapay penyerahan dati di nga osomok gerot kasari okay jadi sarokod gisam mo dila panamarasan dati dat kaswaban na sabat tabay no